mana mana wabaye mana mana we. Shalom bakunzi ba channel Evangeliste Patrick, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndabakunda cyane ngene murora mukurikirana ibiganiro byacu. Ikiganiro cy'uno munsi ndifuza gusengana namwe, ndifuza ko dusengana dushima Imana yabanye natwe muri uyu mwaka wa 2025. Dusigaje iminsi 12 gusa kugira ngo mwaka urangire. Mana yacu rahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cyagiye, warahabaye Mana, warahabaye jajoro, warahabaye Mana, warahabaye cyagiye. Haleluya, yarahabaye, twarayibonye. Mbere ko mbasomera ijambo ry'uyu munsi, katurimbe tutazira Imana bukeya, hama dusomera ijambo rigufi, hama dusengana nawe. Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, ajabu. Mungu wangu wa ajabu, ajabu, Mungu wako wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Yitazame milima, ajabu, isi alivyoiumba, ajabu, utakuta ni ajabu, 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 ajabu. Mana yacu turaguhaye icyubahiro. Haleluya, turagukunda Yesu, watubereye umwizigirwa. 2025 twarakubonye Mana yacu. Haleluya, twarabonye abohoshe amarira, twarakubonye. Haleluya, mwe wese muri twebwe uri kugaragara tuganiro Mana, warahabaye, turagushimiye Mana. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Dawudi yaravuze Zaburi 103, umutima wanje himbaza Umwami, nawe ibimba mu byose mushimize ntagiba ryera. Zaburi ya 77:10 akavuga ngo nzovuga ibikorwa by'Uhoraho, kuko nzokwibuka ibitangaza byawe bya kera, nzoshira umutima ko wakoze. Haleluya, nzokwibuka ibitangaza byawe bya kera, yabanye natwe mu kwezi kwa mbere. Turashimiye kugeza uyu munsi, dusigaje iminsi 12 yarahabaye. Turagukunda Yesu, Yesu yatubereye umwizigirwa. Mu kwezi kwa mbere nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatatu nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa kane nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatanu nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatandatu nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa karindwi nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa munani nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa cyenda nabonye ineza yawe, kwa cumi nabonye ineza yawe, kwa 11 nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa 12 nabonye ineza yawe. Hara marira wakahinduye umunezero, ahara marira wakahinduye umunezero, ahara marira wakahinduye umunezero, ahara marira
umunezero, ahara marira wahahinduye umunezero. Bavandimwe, reka dushimire Yesu yatugiriye neza, yatugiriye neza. Turarangije umwaka wa 2025, Imana yarahabaye, twarayibonye, amashimwe n'ayayo. Niba ugihumeka, ugishobora gutambuka, ugishobora kumva ijambo ry'Imana, reka dufatikanye gushima Imana. Imana yacu yarakoze. Muri iyi minsi 12 rero dusigaje kugira ngo umwaka urangire, reka twature irino jambo ku buzima bwanyu no ku buzima bwacu. Reka dusengane nawe muri Zaburi ya 21 umurongo wa 2. Wamuhaye icyo umutima wo wifuza, ntiwamwinye icyo iminwa yiwe yasabye. Urasabye, reka dusengane nawe muri ino minsi 12 ikubera iminsi y'ishimwe. Imana ikuremera indirimbo sha, Imana ikuremera indirimbo sha. Wamuhaye icyo umutima wo wifuza, ntiwamwinye icyo iminwa yiwe yasabye. Haleluya. Muri ino minsi 12 irashaka guhindura ubuzima bwawe. Dufite Imana izikuranya imyanya n'ibihe. Haleluya. Dufite Imana, haleluya, dufite Imana izikurana imyanya n'ibihe. Imana y'intumwa n'abahanuzi, iyo Mana isezerano igasohoza, ambishe mu maba mu gihe cy'imvururu, ivyandushaga bikugwaho imyanzuro y'ijuru. Iyo ndimeze nk'aba ntabwishobora kuvuga vyitakora, ishema, oh haleluya, ivyandushaga bikugwaho n'imyanzuro y'ijuru. Juruwe, Juruwe, tegeka zose biremera. 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 Umurongo wa 3 tukavuga ngo kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse igisibo cy'inzahabu nziza mu mutwe. Muri ino minsi 12 Umwami Yesu agusanganiza imigisha y'ibyiza. Umwami Yesu agusanganiza imigisha y'ibyiza. Umwami Yesu agusanganiza amashimwe, agusanganiza indirimbo. Umwami Yesu agusanganiza imigisha y'ibyiza. Ijuru ritegeke ku buzima bwawe, ijuru ritegeke mu muryango wawe. Yesu Kristo ategeke, haleluya, agusanganize imigisha y'ibyiza. Yesu we, Yesu we, tegeka zose biremera. 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 Data mu izina rya Kristo Yesu, ndasengeye uyu mwene data uri kurankurikirana, haleluya, ngo utegeke mu muryango we muri ino minsi 12 umukorere igitangaza, umuremere ishimwe mwami. Bibiriya yavuze ngo umusanganije imigisha y'ibyiza, umusanganize indirimbo sha, umusanganize amashimwe, umusanganize kuvuza impundu. Uyu mwaka awurangize mu ndirimbo no mashimwe. Urabishoboye mwami. Yaravuze ijambo ryiza Daniyeli ngo ni Imana izikuranya imyanya n'ibihe. Haleluya. Aravuga ijambo ryiza Pawulo yandikiye Abaroma ngo ni Imana izayita ibitariho kibiriho, ni Imana izisura ibyapfuye. Haleluya. Hari ibyiwe bisa n'ibipfuye. Mukunzi wacu Yesu, mukoreye igitangaza, mukoreye igitangaza wa Mana we. Iyakoze biriya, izakora nibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Iyakoze biriya, izakora nibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Yakoze biriya, izakora nibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Iyakoze biriya, izakora nibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane.
kosi yarabo. Haleluya. Iyakoze biriya izakora nibindi. Ivyo yakoze nivyo byari bikomeye cyane. Iyakoze biriya izakora nibindi. Haleluya Yesu. Mana yacu we. Iyakoze biriya izakora nibindi. Ivyo yakoze nivyo byari bikomeye cyane. Iyakoze biriya izakora nibindi. Ivyo yakoze nivyo byari bikomeye cyane. Witege kuririmba, witege gushima, witege kubona ukugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza w'amahirwe, umugisha no kuranirwa mu byanyu no mu banyu. Muzoheza umwaka neza, muzogira iminsi mikuru myiza ya Noel. Yesu abahezagire.